A journey through history and culture, exploring Malta's rich religious heritage. Each site is a hidden gem with its own story of faith, art, and culture that for centuries shaped the Maltese people. Whether you are interested in history, art, or simply seeking a moment of peace, Church Trails are a unique experience for you. Follow the trail, witness the faith. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu l-imħabba Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Kif tafu minn nhar il-Ħadd li għadda sal-Ħadd li ġej, aħna se niċċelebraw il-ġimgħa ta' talb għall-għaqda tal-Knejjes, ġimgħa ta' talb għall-ekumeniżmu. U għalhekk illum ukoll ninaqdu ma' dan il-ħsieb biex il-mulej għamilna ġisem wieħed u ruħ waħda. U kif talab Ġesu nnifsu, ħajkunu qalb waħda u ruħ waħda. Ejjew b'dawn il-ħsibijiet narfu ħtijietna ħaniċċelebraw il-misteri qaddisa. Illum ukoll festa ta' San Bastjan. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bl-emil u billi ħallejt mirijieti. Ħtija tiegħi, l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Jeħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna iwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. Mulej li tħobb il-bnedmin fiċ-ċokon tagħna nitolbuk biex fit-tjubitek issawwab fuqna bil-kotra il-grazzja tal-Ispiritu tiegħek. Għamel li ngħixu kif jixraq skont is-sejħa li tajtna. Hekk li nkunu xhieda tas-sewwa quddiem kulħadd u b'tama kbira nfittxu u nħabbirku li l-insara kollha jingħaqdu bir-rabta tas-sliem b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qarib mill-ewwel ktieb ta' Samuel. F'dak iż-żmien il-mulej kellem lil Samuel. Kemm se ddum qalbek sewda għal Sawl, meta jien neħħejtu minn sultan fuq Iżrael. Imla l-qarn biż-żejt u itlaq. Jien se nibagħtek għand Ġesse il-Betlemita, għaliex minn fost uliedu jien għażilt għalija sultan. Samuel wieġeb: Kif nista' mmur? Jekk ikun jaf Sawl joqtolni. Il-mulej wieġbu: Ħu oġla miegħek, għid li mort biex tagħmel sagrifiċċju lill-mulej. Sejjaħ lil Ġesse għas-sagrifiċċju, jien imbagħad nurik x'tagħmel, u lil min ngħidlek tidilkuli bi-sultan. U Samuel għamel kull ma qalu l-mulej u mar Betlem.
Ix-xjuħ tal-belt marru jilqgħuh imrieda u staqsewh. Ġejt hawn bislim? U wieġeb, bislim. Ġejt biex noffri sagrifiċċju lil Mulej. Tqazzu u ejjew miegħi għas-sagrifiċċju. U qaddes lil Ġesse u lil uliedu u sejħilhom għas-sagrifiċċju. Ġara li malli waslu Samuel ra lil Elijab u qal: hawn quddiem il-Mulej il-midluk tiegħu. U l-Mulej qal lil Samuel: tħarist lejn is-sura tiegħu jew it-tul ta' persuntu għax jien diġà warrabtu. Għax il-Mulej ma jarax bħal ma jara l-bniedem dak biss li jidher fil-għajn imma l-qalb. Ġesse sejjaħ lil Abidanab u resqu quddiem Samuel u dan qal: anqas li dan ma ħatar il-Mulej. U Ġesse ressaq lil Samma. Samuel qal: anqas lil dan ma ħatar il-Mulej. Ġesse ressaq quddiem Samuel 7 minn uliedu, imma Samuel qallu: il-Mulej ma ħatar lil ħadd minn dawn. U s-sokta jgħidlu: dawn huma tfal kollha. Wieġbu Ġesse: għad fadal iż-żgħir qiegħed jira n-naċ. U Samuel qal lil Ġesse: ibgħat għalih u ġibu għax ma noqogħdux fuq il-mejda qabel ma jiġi hawn. U bagħat għalih u ġibu. Kien żagħżugħ ruxxan, għajnejh ħelwin u sabiħ fis-sura tiegħu. U l-Mulej qal lil Samuel: qum u idilku għax dan hu. U Samuel ħa f'idejh il-qarn ta' biż-żejt u dilku quddiem ħutu. Minn dakinhar il quddiem niżel fuq David u ħakmu l-Ispiritu Santu. Il-kelma tal-Mulej. Inroddu ħajr lil Alla. Salm responsorjali. Sibt il David għaddej tiegħi. Sibt lil David għaddej tiegħi. Dert fl-imoddi li ħbiebek u għettilhom: jien qed il-kuruna fuq ras wieħed qalbini. Ħtar żagħżugħ u għollejtu fuq il-poplu. Flimkien. Sibt lil David għaddej tiegħi. Sibt il David għaddej tiegħi. Biż-żejt imqaddes tiegħi dliktu. Tkun idi dejjem miegħu u nsaħħu wkoll bidriegħi. Flimkien. Sibt lil David għaddej tiegħi. U jsejjaħli: int missieri u Alla tiegħi, fortizza u salvazzjoni tiegħi. U jiena nagħmlu l-ben il-kbir tiegħi, l-ogħla fost islaten tal-art. Flimkien. Sibt il David għaddej tiegħi. Alla ta' Sidna Ġesu Kristu idaw lilkom l-għajnej ta' qalbkom biex tarfu x'inhi t-tama tas-sejħa tagħkom. Il-Mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelu skont San Mark. Glorja lilek, Mulej. F'dak iż-żmien, f'jum is-Sibt, Ġesu kien għaddej minn għalqa miżruqa u d-dixxipli tiegħu huma mexjin bdew jaqtgħu iż-żbul. U l-Fariżej staqsewh: ara, għaliex qegħdin jagħmlu dak li ma jiswix jagħmlu nhar ta' Sibt? U hu qalilhom: qatt ma qrajtu x'għamel David meta kien fil-ħtieġa u ħadu l-ġuħ u dawk li kienu miegħu, kif taħal fid-dar tal-Alla fi żmien il-qassis il-kbir Abjatar u kiel il-ħobs tal-preżenza ta' quddiem il-Mulej li ħadd ma kien jista' jieklu
ħlief il-qassisin u ta' minnu wkoll lil min kien miegħu. U qalilhom, is-sibt kien magħmul għall-bniedem u mhux il-bniedem għas-sibt. Għalhekk bin il-bniedem tas-sibt ukoll huwa s-sit. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Kulħadd ikejjel b'xibru, hekk jgħid il-Malti. U meta tgħid hekk, jiġifieri qisek qed tgħid kulħadd jagħmel kif jaqbillu, kif jifhimhu. M'hemmx kejl, m'hemmx xi ħaġa li tgħidlek hekk għandek tagħmel, morali, valuri. Kulħadd ikejjel b'xibru. Imma tiftakru x'qrajna llum fl-ewwel lezzjoni, tħares lejn is-sura tiegħu jew it-tul ta' persuntu għax jien diġà warrabtu. Għax il-mulej ma jarax bħal ma jara l-bniedem dak biss li jidher fl-għajnejn imma l-qalb. Hawnhekk qed jgħid għal David. David kien żagħżugħ żgħir, żagħżugħ imħeġġeġ, imma kien għadu bla esperjenza. U allura meta Samwel mar biex jedilku sultan fuq il-poplu, beda jiddubita jekk hux dan jew le minn ħutu kollha. Imma Alla wrieħ li mhux dak li jidher importanti, imma dak li hu l-aktar importanti. U f'David Alla ħass li huwa il-persuna li għandu jkun li jmexxi l-poplu tiegħu. Għax il-ħsibijiet tal-Alla mhumiex tal-bnedmin. U għalhekk għattilkom fil-bidu, il-Malti jgħid kulħadd ikejjel b'xibru. Imma aħna bnies ta' fidi irridu nkejlu bil-mentalità tal-Alla. Mhux kif jaqblilna, mhux kif nifhmuha, mhux kif inħossu, imma bil-mentalità tal-Alla. U x'inhi l-mentalità tal-Alla? Is-sibt kien magħmul għall-bniedem u mhux il-bniedem għas-sibt. Għalhekk bin il-bniedem tas-sibt ukoll huwa s-sit. Mela il-mentalità ta' Alla hija li l-persuna hija fiċ-ċentru tar-raġunament kollu. Dak li għandha bżonn il-persuna, dak li tinħtieġ il-persuna, ħalli tikber, ħatimxi l-qudiem. Veru, kellhom li ma jistgħux jieklu mill-ħobż tal-preżenza kif hawn fil-Vanġelu tal-lum. Imma David meta ħass il-bżonn daħalu ħal ħobż tal-preżenza u tal-il dawk li kienu miegħu. Tkażaw il-Fariżej li d-dixxipli ta' Ġesu nhar ta' Sibt kienu qed jaqtaw iż-żbul u jiekluh. U hawnhekk allura Ġesu rrid jerġa' jfakkarhom u rrid jerġa' jgħidilhom, le, mhux kulħadd ikejjel b'xibru, imma għandu kulħadd ikejjel bil-mentalità tal-Alla l-imbierek. Dik il-mentalità li aħna rridu nkomplu niskopruha kuljum. Għax qatt ma tista' tgħid issa fimt biżżejjed, issa naf tassew x'għandi nagħmel. Qatt. Ejjew għalhekk nitolbu llum anke f'din il-ġimgħa tal-għaqda tal-Knejjes ħalli nkunu ġisem wieħed ruħ waħda qalb waħda, insiru nafu aħjar x'inhi il-mentalità ta' Alla. U nitolbu skont il-mentalità ta' Alla. Naġixxu skont il-mentalità ta' Alla. Ħalli verament dejjem nikbru f'dak li jixtieqna minnu Alla l-imbierek. U x-xewqa tiegħu kienet waħda. Dak li għadna kemm għedna fl-aħħar ċena, it-talba ta' Ġesu. Ħajkunu l-koll qalb waħda, ruħ waħda u ġisem wieħed.
Ejjew issa nresqu t-talb u x-xewqat tagħna quddiem Alla li nbierek. Mulej għamel qalbna bħal tiegħek, għamel qalb li tisma' li tifhem u li taqqat. Neħħi minna kull gburija li tolli ħitan watina l-grazzja li nibnu pontijiet ta' għaqda. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Spiritu Santu, ġeddet fina x-xewqa tal-għaqda, fejja il-memorji li jweġġu. Iftaħ triqat ġodda tal-għaqa u fiduċja, għamel minna strumenti ta' paċi u rikonċiljazzjoni. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej għatina għajnejn li jaraw il-ġmiel tal-oħrajn. Għatina widnejn biex nisimaw l-Ispirtu tiegħek jitkellem permezz ta' tradizzjonijiet differenti. Għatina qalb li tħaddan u mhux li teskludi jew twarrab. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej għatina l-erf li naraw il-varjetà bħala rigal. Għatina l-kuraġġ li nitalmu minn xulxin. Għatina l-ferħ li naħdmu fl-imkien għal-bini tal-ġisem tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna, ilqa' dan it-talb li aħna qegħdin noffrulek. Ħalli nikbru kuljum bik, fik u miegħek. Int li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tagħna ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu, għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Mulej, b'sagrifiċċju wieħed magħmul darba għal dejjem, inti ksibt għalik poplu u tajtu l-adozzjoni. Ħenna lina u għamel li fil-Knisja tiegħek ikollna l-grazzja tal-għaqda ta' dejjem u s-sliem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfaw qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. U niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Ek sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullumkien inroddu lek ħajr bi Kristu Sidna. Bih int wassaltna biex narfu is-sewwa tiegħek u nsiru l-ġisem tiegħu maqut sħiħ b'fidi waħda u ma'mudija waħda. Bih xerrit fil-ġnus kollha l-Ispirtu Qaddis tiegħek li jgħammar fl-ulied adottivi tiegħek. Jaqqadhom ħaġa waħda bejniethom u b'mod tal-għaġeb iħaddem fihom id-doni tiegħu ta' kull xorta u hekk jimla u jmexxi l-Knisja kollha. Għalhekk nissieħbu mal-qtajja tal-Anġli u b'ferħ kbir infaħruk u intennulek. Qaddis, Qaddis, Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti. Is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek.
Osanna fil-għoli tas-smawiet. Imbierek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej, intlajn ta' kull qdusija, qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien ser jingħata biex minn rajħ ibati ħal ħobs radlek il-ħajr birek qasam taħ lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku ukoll wara li klaħ l-kalċ reġarat il-ħajr taħ lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mew tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek. Nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rraddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċakontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Leon, mal-isqfijiet tagħna Charles, Joe u Anton u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk u għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza l-Omtalla Marija, ir-raġel tagħha San Giuseppe, l-Apostli, San George Preka, l-Beati Maltin u l-qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom nfaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu, ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu kif għallimna l-mulej Ġesu verament biex ngħixu il-mentalità ta' Ġesu talla l-imbirek ta' familja waħda u liet l-istess missier. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna dubietna bħalma naħfru lil-minu ħati għalina. Daħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek, il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija ssatna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek. Inħallilkom islim, natikom islim tiegħi, tħares lejn nubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem.
Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Mill-qalb insellmu u nagħtu l-paċi l xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf Talla danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja ħenjina aħna li mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda għid kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbuk mulej biex l-Ewkaristija mqazza li bija tqarbilna u naqadna miegħek iġġib tassew il-għaqda tal-insara fil-Knisja waħda tiegħek bħalma hija minn issa s-sinjal tal-għaqda tagħna lkoll fik bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Ibarikna Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Nejxu dejjem fl-imħabba u l-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta u iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Fondazzjoni SEF hija fondazzjoni fih dan il-Knisja Maltija li toffri servizzi kemm ta' prevenzjoni u kura fil-komunità lil familji, servizzi residenzjali għat-tfal,
servizz ta' residenza għan-nisa li jkunu qegħdin ħirġin minn sitwazzjonijiet ta' violenza flimkien ma' tfal tagħhom u anke servizz ta' aftercare biex imbagħad ngħinuhom kemm lin-nisa u kemm it-tfal jiġu reintegrati fis-soċjetà. Nedejna il-brand ta' Fondazzjoni SEF, brand ġdida illi turi image ġdid però bl-istess passjoni u mħabba lejn is-servizzi tagħna. Ħassejna l-bżonn illi permezz ta' dan l-image il-ġdid nwaslu verament lin-nies illi huma viċin tagħna u dawk li se jarawna il-valuri tagħna. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna sma' talb tagħna eħlesejna wieqaf magħna. Glorja għall-Missieru l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik jisma' talb tagħna. Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubitna, ħarisna min-nar tal-infern, ħulġenna l-erweħ kollha u wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Naħsbu fil-misteri tad-dbatija. L-ewwel misteru Ġesu fl-ort tal-Ġetsemani jitlob u jereq l-araq tad-demm. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dubitna bħalma naħfru lil minhu ħati għalina. La ddaħħalniex fi tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja l-Missieru l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik jisma' talb tagħna. Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, ħulġenna l-erweħ kollha u wejn il-dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tieni misteru tad-dbatija, meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u hemm ifflaġellat. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek,
Ikolli tint kif fis-semek da fl-art. خبزنا تا كل يوم أعطينا اللوم اغفر لنا ضبيتنا بحال ما نغفر للمنوح عاطي علينا ولا تدخلنيش في التجريب إذ دهلسنا من الدنيا Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, birka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا متنبين السقف في السياة الموتانا Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, birka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا متنبين السقف في السياة الموتانا Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, birka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا متنبين السقف في السياة الموتانا Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا متنبين السقف في السياة الموتانا Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا متنبين السقف في السياة الموتانا Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا متنبين السقف في السياة الموتانا Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا متنبين السقف في السياة الموتانا Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا متنبين السقف في السياة الموتانا Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا متنبين السقف في السياة الموتانا Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا متنبين السقف في السياة الموتانا آمين Gloria al Missieru li benu l-Spiritu Santu. كيف كان البدو الساق ديم ويبقى الديم تديم آمين Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma talbtana Ġesu, twilet għalina rrit ikun ibnek bħanna. O Ġesu, aħfrinna dnubitna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġena l-erweħ kolla, u għejn il-dawk l-aktar li għandhom bżon tal-ħnina tijek. It-tielet misteru tal-glori, tad-batija, meta sirtan Jesu Kristu kien inkurunat bil-kuruna tax-xewk. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikolli titint kif fis-semek da fl-art. خبزنا تا كل يوم أعطينا اللوم اغفر لنا ضبيتنا بحال ما نغفر للمنوح عاطي علينا ولا تدخلنيش في التجريب إذ دهلسنا من الدنيا آمين Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا متنبين السقف في السياة الموتانا Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا متنبين السقف في السياة الموتانا Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا متنبين السقف في السياة الموتانا Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا متنبين السقف في السياة الموتانا Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا متنبين السقف في السياة الموتانا Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا متنبين السقف في السياة الموتانا آمين Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt Slima tagħna. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria al-Missir u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna lik jisma tal-tana, Ġesu l-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna d-nubietna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erweħ kollha u wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Ir-raba misteru tad-dbatija, meta s-Sinjur ta' Ġesu Kristu kien mobb bis-salib minant Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria al-Missir u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna lik jisma tal-tana, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna d-nubietna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erweħ kollha u wejn il-dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Il-ħames u l-aħħar misteru tad-dbatija, meta s-Sinjur ta' Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet għalina għal dnubietna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina,
ولا تدخلنيش في تجريب ازدهلسنا من الدني آمين. سليم عليك ماريا بجراتسيا مملية المليميك مباركة انت فوسط النساء مبارك الفروت الجفتيك جسو. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متنبين إسا وفي الساعة الموتانا سليم عليك ماريا بجراتسيا مملية المليميك مباركة انت فوسط النساء مبارك الفروت الجفتيك جسو. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متنبين إسا وفي الساعة الموتانا آمين. سليم عليك ماريا بجراتسيا مملية المليميك مباركة انت فوسط النساء ومبارك الفروت الجفتيك جسو. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متنبين إسا وفي الساعة الموتانا آمين. سليم عليك ماريا بجراتسيا مملية المليميك مباركة انت فوسط النساء مبارك الفروت الجفتيك جسو. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متنبين إسا وفي الساعة الموتانا آمين. سليم عليك ماريا بجراتسيا مملية المليميك مباركة انت فوسط النساء مبارك الفروت الجفتيك جسو. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متنبين إسا في الساعة الموتانا آمين. سليم عليك ماريا بجراتسيا مملية المليميك مباركة انت فوسط النساء مبارك الفروت الجفتيك جسو. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متنبين إسا في الساعة الموتانا سليم عليك ماريا بجراتسيا مملية المليميك مباركة انت فوسط النساء مبارك الفروت الجفتيك جسو. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متنبين إسا في الساعة الموتانا آمين. سليم عليك ماريا بجراتسيا مملية المليميك مباركة انت فوسط النساء مبارك الفروت الجفتيك جسو. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متنبين إسا في الساعة الموتانا سليم آمين. عليك ماريا بجراتسيا مملية المليميك مباركة انت فوسط النساء مبارك الفروت الجفتيك جسو. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متنبين إسا في الساعة الموتانا سليم آمين. عليك ماريا بجراتسيا مملية المليميك مباركة انت فوسط النساء ومبارك الفروت الجفتيك جسو. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متنبين إسا في الساعة الموتانا آمين. Gloria al Messier والابن والسبيرتو سانتو. كيف كم البدو إسا وديم ويبقى لديم تديم آمين. Maria Santissima, urina li inti omna, عليك يسمى طلبتانا جسو تولت علينا ورتكم بنيدم بخانا. او جسو اغفر لنا ذنوبيتنا حرسنا من نار الانفرن خل جنة الارواح كلها وين الدوك لكتا اللي عندهم بزون طالحنينا تيك. سليم عليك سلطانة ام طالحنينا حية خلوة وطعمتانا. سليم عليك ليلك نايتو علي شحنا الطرفناتو لتيفا ليلك نتنيدو واحنا اللي نبكو نلفقو فدان البت دموح هي ملا فكتتانا دور لينا دوك العينين تيك وطالحنينا ورينا وردان الطرفنامنت للجسو فرط مبيرك تالجفتيك او هنينا او بيا او حلوة او فيرجلي ماريا. سكنت الفيمة البابا والبزنية تيو مسيرنا لي انت في السماويت يتقدس اسمك تيجي سلطنتك يكون تتنك في السمك ده في الارض. خبزنا كل يوم اعطينا اللوم اغفر لنا ذنوبيتنا بحال ما نغفر للمنو هاتي علينا ولا تدخلنيش في التجريب ازدهلسنا من الدنيا. سليم عليك ماريا بجراتسيا مملية المليميك مباركة انت فوسط النساء ومبارك الفروت الجفتيك جسو. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متنبين إسا في الساعة الموتانا آمين. Gloria al Messier والابن والسبيرتو سانتو. كيف كم البدو إسا وديم ويبقى لديم تديم آمين. على ربيحة البرغاتوري وتيهم ملاي المستريخ تديم الدعوة تديم يدفوا ليلهم يستريخوا في السليم. آمين. أتيهم ملاي المستريخ تديم الدعوة تديم يدليلهم يستريخوا في السليم. آمين. أتيهم ملاي المستريخ تديم الدعوة تديم يدليلهم يستريخوا في السليم. آمين. ملاي حنينا مولاي هنينا كريستو حنينا كريستو هنينا ملاي حنينا مولاي هنينا كريستو سمانا كريستو اسمعنا كريستو القطل بتاعنا كريستو القى طالبتانا مسيرة ترنالا حنا لينا ابن الله لفداية الدنيا حنا لينا سبيرتو سانتو الله حنا لينا ترينيتا قديسة الله واحد.
Henna lina. Imqazza Marija, Itlob għalina. imqazza Alla, Itlob għalina. qazza xebba ta' xbejbiet, Itlob għalina. ta' Kristu, Itlob għalina. il-Knisja, Itlob għalina. tal-ħniena, Itlob għalina. tal-grazzja Talla, Itlob għalina. it-tama, Itlob għalina. l-iżjed safja, Itlob għalina. l-iżjed nadifa, Itlob għalina. muxebba, Itlob għalina. bla teba, Itlob għalina. li tistħoq l-imħabba, Itlob għalina. tal-aġeb, Itlob għalina. tal-parir it-tajjeb, Itlob għalina. ta' min ħalaqna, Itlob għalina. ta' min salvana, Itlob għalina. xebba kollu kaqal, Itlob għalina. xebba li tistħoq kull qima, Itlob għalina. xebba li tistħoq kull foħrija, Itlob għalina. xebba kollok seta, Itlob għalina. xebba kollok ħniena, Itlob għalina. xebba dejjem marbuta malla, Itlob għalina. mera tal-qdusija, Itlob għalina. tron tal-erf, Itlob bidu għalina. tal-ferħ tagħna, Itlob għalina. amara tal-Ispirtu Santu, Itlob għalina. amara ta' kull grazzja, Itlob amara għalina. ta' kull tieba, Itlob għalina. warda mistika, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob torri għalina. ta' Lavorju, Itlob dar għalina. ta' Deb, Itlob għalina. arka ta' rab tal-ġdida, Itlob għalina. bib ta' sema, Itlob għalina. kewba ta' filolu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. ken tal-midinbin, Itlob għalina. faraċ tal-migranti, Itlob għalina. faraċ tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġini, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mlisla mingħajr l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella fis-sema, Itlob għalina. sultana ta' Rożarju mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi, Itlob għalina. ħaruf talla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja, Aħfrinna nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja, Henna lina. tlopalina qaddisom Alla, Biex ikun jisħoq ilna dak li wedna Kristu. nitolbu, għatilina għaddejja tijak mulej Alla, nitolbuk, li ngawdu dejjem is-saħħa fil-ruħ u fil-ġisem, u bl-interċessjoni tal-imqazza Marija dejjem Verġin, inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa, u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irażnu Alla, nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost il-tajja tas-sema, itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern li x-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġarrew fid-dinja għat-telfin tal-erbieħ. Amen. Talba San Giuseppe, slim għalik ħarries tal-feddej warus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek il-libnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq ta' dejjem. Aqlanna l-grazzja, l-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Bastian Martri, Itlob għalina. San Turrocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publio, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina.
Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb, ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, inti li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu, veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbirhom Talla, Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe, Arus kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.